Menta perlakuan wara HP ke kubur. Pelai ke Indian Army ke video temai jangka Operation Sendur. Tong ini sengap. Pelai ke Indian Army ke video temai nak Operation Sendur Persya ya ke Pakistan. Ya ke video la post dagu Western Command jangka Indian Army. Haran san social media X. Ke showcase ke strike berjanai Persya ya ke drone Pakistan pada ya ke misail. Peni ke video bakhanglat berkarvit ya ke drone Pakistan. Bat ya ke unmanned combat aerial vehicle UCAV. Pentip berpenukam dekat S-400 Surface to Air Missile SAM system. Kapenta jangka video balaot la ai dekat caption miss their targets by miles, debris in agricultural farms. Kapan i baklan ki defense system jangka India, bat bom janai ki attack bawan jangka Ningshun. Ka video susu ke partai ke jubab jangka Indian Army kum ka way ke portan rai ke bajanai, ai ke kubur pencepting bat ke bakloy. Haka kan kenai trik ni kumjuk ke Western Command ke pelaj ke video Operation Sendur ka bakit jingmut hadu kata-kata. Ya ke video la pelaj ha social media X but I caption plan, train and execute justice serve. Pan i ki spy ke jingkun rengkat ki tirele ki papura but ki video juk strike ki bajanai rengkat ke jing siat suloi. Ka video ke itu i ki jingjia haka kenai trik ni haka bak spy India ki warra ya ki jingert makan san. Persya iki jika nongshun saudong line of control Pakistan. Ispa India haka video klip pen i bagi pa ya ke kubur ka baklan ke Pakistan. Ka kubur ka yang scam halor ka hok. Ya ka operation ka bakit jingmut chalandat jang jing job. Ya ka operation Sendur lawara da ke India ka nyutrik ni pan keput ya ke jertma kleno apalgam. Kaladan ke jikun ka basau sengi hapleng ke India ber Pakistan. Bot ke je menjur sangi asian no haka spu trik mi. Kubli sibun story telah dan luak Daily Post.